Poštovani gledatelji i gledateljice, trenutno kod sebe imam poklon box pod brojem 41. A ako je imalo suditi po ovoj kutici koji se poklon box nalazi, mislim da se radi o elegantnom poklonu i nisam bila u krivu. Dakle, evo možemo malo pobliže vidjeti što nam to sve sadrži ovaj poklon box. Dakle, imamo ovaj predivni sat koji nam ima, dakle, kožne naramenice. Ovako na dodir mislim da se radi o brušinoj koži, dakle smeđe nam je boje, ovako nekako kombinacija smeđe i oker, izgleda stvarno jako dobro, elegantno. Imamo jednu jednostavnu crnu narukvicu koja će sigurno ići dobro u kombinaciji sa satom. I također ne smijemo zaboraviti, dakle, ovu ogrlicu, radi se o nehrđajućem čeliku, što nam je itekako važno zato što svi znamo da kada nosimo bižuteriju, ako je dugo nosimo, možda se malo i oznojimo, onda će nam ona ostaviti one lagane zelene flekice, a to se sa nehrđajućim čelikom neće dogoditi i to je ono što i tražimo. Tako da ova ogrlica sa ovom metalnom pločicom je idealna za duga nošenja i ne morate se brinuti da će vam možda ostati neke mrljice od same ogrlice. Još ćemo malo proći, dakle, što sve imamo u ovom poklon boksu. Ovaj predivan sat, kao što možete vidjeti, s ovim stvarno predivnim kožnim remenom, stvarno je jednostavan, ali je itekako elegantan. Tako da ako možda tražite nekakav sat za tako neke elegantnije prigode, vjenčanja i tako dalje, ovo je poklon box baš za vas. Imamo ovu crnu narukvicu koja će super izgledati u kombinaciji sa satom, možete ju kombinirati i na drugoj ruci ako ne želite nositi sat i narukvice na istoj ruci, što je isto tako razumljivo, vi se stvarno možete kombinirati kako vama odgovara. I onda ta, dakle, ogrlica, kao što sam već spomenula, koja nam je od nehrđajućeg čelika, tako da znamo da je kvalitetan materijal, da neće hrđati, da neće biti nikakvih problema s njim i da će stvarno jako dugo ostati ovako sjajan. Tako da brige oko njega nema. I idemo još malo vidjeti što nam ova stvarno elegantna kutica nosi. Ovaj predivan sat, narukvicu i jednu ogrlicu nehrđajućeg čelika sa pločicom. Definitivno nećete biti razočarani.